Bog svima, hvala Mario. Ovako, ja iskreno nisam isto znala o čemu ću pričati, pogotovo nakon ovakvih govornika. Nisam imala pojma odakle početi, šta reći. Oni su dosta toga rekli što sam ja htjela. Tako da ja sam mislila, prije nego što počnem u biti sa mojom pričom, reći vama malo tko sam bila prije svega ovoga. Prije, znači, fitnessa i bodybuildinga i prije nego što sam se zaljubila u cijeli ovaj svijet. Znači, ja sam bila jedna, ajmo reći, tipična djevojka koja je imala malo problema sa prehranom i sa poremećajima u prehrani. Naime, imala sam periode kompulzivnog prejedanja, izgladnjivanja, velike razlike u tjelesnoj težini. Najviše mi je bilo 78 kila, najniže što sam pala je bilo 55 i to je bilo brutalno izgladnjivanje. Znači, meni je bio kompliment zapravo kada je meni kolegica na faksu rekla jesi ti dobro izgledaš bolesno, kao smršala si. Meni je to bilo tako zakon jer sam ja znala da sam ja smršala i meni je to bio tad najveći kompliment. Osim toga, znači bila sam osoba koja je izlazila svaki vikend jer je to ispunjavalo, jer ne znam, alkohol i izlasci i druženja s ekipom na zidiću, sa pivom su bili nešto što su meni ispunjavali, usrećivali i bila sam poznata po sjedenju na zidiću u Zadru. Tako da, kada sam počela znači, sa bodybuildingom, to je bilo prije 3 godine. Ne mogu reći da sam baš počela tad sa bodybuildingom, ali tad sam upoznala svog dragog dečka i onda on je doma imao teretanu i ja sam počela trenirati s tim utezima. U početku sam malo više lamatala nego što sam trenirala, ali trudila sam se. Znači, tokom tih 3 godine ja sam svoje neke prve rezultate ostvarila tako što sam preko aplikacije Body Space radila od Arnolda Schwarzeneggera neki program za defku i stvarno sam dobre rezultate tu postigla i bila sam sretna i naravno mora spasti neki selfie, bio neki fotka u kupačem i kako sam ja stavila tu sliku na face, meni je u inbox nahrupilo 1.000.000 poruka, slično kao Marini. Znači od prijateljica do nekih nepoznatih žena koje su htjele neki savjet kako će one smršati, kako sam ja to postigla, kako ovo, kako ono. A tu sam se ja već malo zaljubila u taj cijeli svijet i počela čitati, počela učiti, počela znači, sve to malo dublje istraživati. Zatim, pošto sam dobila isto tako puno poruka kao Marina, ja sam odlučila napisati knjižicu, kao e-knjižicu koja se zove Mali fit vodič za užurbanu djevojku. I u početku sam to samo slala tako u inbox frendicama i osobama koje su me pitale za to, jer to mi je skratilo vrijeme, nisam morala svakoj pisati moraš raditi to, nemoj se bojati, ne znam, ugljikohidrata, nemoj ići na ove dijete, jedna naranča na dan kao što sam ja radila. I to mi je nekako skratilo to vrijeme, nije mi se dalo baš puno sad svakome pisati i to je u biti bio prvi, ajmo reći, uspjeh zato što se to nekako priča proširila i ja sam zaključila da bi možda mogla otvoriti tako neku stranicu, ne kao neki fitness profesionalac, ni učitelj, ni trener, nego kao osoba koja se izvukla iz tog nekog začaranog kruga prejedanja, izgladnjivanja, lošeg odnosa sama sa sobom, samokritičnosti i tako. Mislim da dosta žena zna o čemu pričam jer to je jedan ružni začarani krug iz kojeg je teško izaći, koji često je sklopljen i sa depresijom i sa mnogim negativnim osjećajima prema samoj sebi. Znači, nakon toga ja sam otvorila, ja mislim, Instagram ili Face, nije bitno. U prvih, ne znam, godinu dana dosta je to naraslo nekako, zahvaljujući tim knjižicama, čak je e-Zadar bio prvi portal koji je podijelio tu knjižicu i rekao ova cura dijeli besplatnu knjižicu, evo pogledajte. I onda su ljudi nekako zavoljeli cijeli taj projekt, a ja sam ga zavoljela još više. I zaboravila sam reći kako se zove taj projekt, zove se Fitmess Diary, znači imam Facebook stranicu, Instagram, YouTube i web stranicu. I dakle sve sam to sama radila uz pomoć momka. I iskreno nisam prije nikad radila nikakav marketing na društvenim mrežama, ništa od toga. Jednostavno sam išla go with the flow, čitaj neke članke, ono što ti se svidi, iskoristi, ne znam, neke kreativne ideje. Po struci sam slikar, bila sam kao Marina, upisala faks koji pa više po nagovoru drugih jer bilo je ti lijepo crtaš, ajde upiši akademiju. Onda sam ja upisala akademiju jer sam mislila da me to stvarno zanima. Na kraju se ispostavilo da to nije tako.
Nakon toga, znači, moja stranica je rasla, ja sam se trudila, jako sam puno čitala i jako sam puno radila na svemu tome, na projektima. Počela sam snimati videa za YouTube kanal, koji su se isto tako, bar mislim, svidjeli ljudima jer su počeli pratiti, počeli su zahtijevati neke nove teme. I tako se Toma se zacrvenila. I sve je to nekako se posložilo na svoje. U međuvremenu sam upisala Adria Fitness Akademiju, tako da dobijem certifikat u Bjelovaru i to je bio prvi korak kao nečem malo ozbiljnijem. Isto u međuvremenu sam počeo me trenirati Boris i sad se sprema isto za svoje prvo natjecanje. I šta još, ne znam šta bi još rekla, još sam puno toga htjela reći, tako sam sad zblokala. Uglavnom, ono što sam ja, znači, iz cijele ove priče, moje neke brzinske, jako brzinske što sam ispričala, htjela poručiti jest da upornost se isplati, to smo već čuli 100 puta, to se svi oni dokazuju, oni su svi to nama pokazali, pogotovo gospodin sa svojim teretanom i Marina sa svojim radom i učenjem i svime i ovaj bik. I jednostavno upornost se isplati, naravno. Učenje se isplati, naravno. Ali nekad se isplati razmišljati van okvira, nekad se isplati biti kreativan. Jer sad stvarno svako želi biti influencer, svako želi biti Facebook zvijezda, Instagram zvijezda, nije bitno. I ljudi stvarno uspijevaju u tome, no onda se opet događa more jednakih, sličnih profila i ljudi se izgube i onda su, ne znam, neko zna pasti u depresiju zato jer nije uspio dobiti nekakav uspjeh na Instagramu, što je zapravo dosta tužno. Ali, ako se zaista potrudimo i ako zaista uložimo sav svoj trud i rad u to što smo zamislili, onda stvarno možemo napraviti nešto više. Ja sam od djevojke, znači, koja je bila introvert, bojala sam se, mislim, bojim se sad pričati pred ljudima, vidi se. Bojala se pričati pred kamerom, bojala sam se u biti na bilo koji način eksponirati samu sebe, a pogotovo ovako nekako javno kroz Facebook, Instagram, bla bla bla. Ali od takve jedne osobe uspjela sam, mislim, sagraditi svoju malu fitness obitelj. To je, ne znam, ne volim nabrajati brojke, ali mislim, ako želite pogledajte moju stranicu, lajkajte, subscribe-ajte i tako to. Mislim, sve se može i ne trebate se bojati svojih strahova zato što su oni tu i bitno je da ih svi prebrodimo. I to je više manje to. Ja sam zaboravila sve što sam htjela reći, ispričavam se. Andreja, ti radiš dosta stvari onak, baš unikatno, full. Jel? Hvala. Ali stvarno, i kad gledaš onak na Face čovječe svaki dan mi iskoči neki novi fitness trener, neka nova fitness ovo lijevo desno i onda razmišljam onak, opet su skoro pa svi rokaju na isti način, skoro pa sve onak, to što si bila spomenula, ne? I treba se nekak izdvojiti, ali opet ne treba težiti tome da se izdvojimo van, nego jednostavno treba nekak se moći ispružiti toliko i pokazati srce i dušu van i ne bojati se da će te neko krivo suditi, jer tek onda možeš biti ono što hoćeš, ne? Jer mislim da ti to baš super radiš onak da koliko god da si rekla, ti možda svakome još uvijek nešto malo to smeta, pa daš uvijek ti malo problem nešto. Ali čim se više razgoliš pred ljudima, to onda natrag i više dobiješ jer te ljudi shvate da si autentičan. Pa to je bio neki prvotni cilj. Znači kad sam počela cijelu tu stranicu, cijeli taj projekt, htjela sam malo laičkije, malo prizemljiti sav taj odnos prema fitnessu i pokazati zapravo nekoj mami ili nekoj djevojci na faksu da se može. Da može i ona trenirati tako i naći vremena za to i da, i ne znam, ja na svojoj stranici pokušavam uvijek pokazati da i mi padnemo, svi smo mi ljudi i svi griješimo i nama je teško. Jer bilo mi je baš išlo na živce kad vidim one savršene Instagram storije i svi su nasmiješeni, sretni, divni, krasni. Niko ne priča o problemima koji zapravo svi imamo i sve ono što nas zapravo sve tišti i kako ih prebroditi i kako ta osoba to prebrodi. Tako da to je bio jedan glavni cilj cijele moje stranice, znači pokazati i dobru i lošu stranu, mislim dobre i loše dane u nekom fitness životu. A ti si bila isto sad ubacila malo u natjecateljske vode, tako? Pa htjela sam, ali se dosta toga izdogađalo i onda na kraju nisam, ali ja još uvijek to želim i to mi je baš velika želja. Koliko je to? Mislim,
ulazi unutra dosta i stresa, ali tako sve to skupa i pripreme, treba zbalansirati posao i što se tiče financija i svega, i svoj privatni i osobni dio, onak. Mislim, mi smo se čuli preko telefona, bilo sam ispričala neke stvari, onak, stvarno, svaka od ovih osoba koja je tu sad sjedi, stvarno onak, dok pogledaš na Face i na Instagramu, sve super izgleda, svi su mobilni, svi prekrasni, svi imaju svoje biznise, lijevo desno, ali ono, stvarno, svašta ljudi u privatnim životima za 10 koji svakog od nas ostalih. Ali ja sam napravila video o tome, doduše tad nisam smjela pričati o tome, zato što, mislim, malo me sram reći opred svima vama, ali ja sam se prijavila na audiciju za Zvijezde, za pjevački show, zato što sam mislila da će moja stranica jako beneficirati od toga, ali nije. I smjestili su nas u jako šugav hotel na rubu Beograda, da snimali smo emisiju za RTL u Beogradu. Zašto? Nije nikom jasno, vjerovatno imaju najbolji studio, ali im produkcija bila loša, tako da im studio džabe. Jednostavno, tamo loše su nas hranili i ne znam je li to zato što smo bili Hrvati, ali stvarno su se loše odnosili prema nama. Davali su nam lošu, podgrijavanu hranu, a ja sam tad tamo bila na pripremi, tamo sam bila cijela sretna, uživljena, Pitala sam tu voditeljicu, hoće biti tamo teretana? Hoće ja moći dobiti svojih bar 3 obroka koja mi trebaju, tipa piletina, samo daj mi piletinu i salatu, ja sam sretna. Hoće. Na kraju smo jeli, ne znam, paštu sa slaninom, nekom starom pokvarenom. Teretane nije bilo, ali je bio bazen, ali neki, ajme majko bazen. Tako da jednostavno te sve pripreme, to je dosta trajalo jer sam ja prošla u drugi krug i onda sam išla tamo iz Splita, znači za Zagreb pa Beograd i tako nazad 2 puta. Tako da sam jednostavno izbacila se iz ritma, u isto vrijeme sam morala iseliti stana i to je bio jedan veliki kaos. I onda što se desi na društvenim mrežama ako iko od vas želi biti influencer ili želi znači se baviti sa svime time. Ja se znači htjela natjecati, bila sam jako sretna, jako euforična, jako se trudila i onda se desilo to. I onda sam ja to ispričala na internetu, na YouTubeu, naravno bez tog detalja o zašto sam bila tamo i tako to nisam smjela reći zbog ugovora. I onda su se našli naravno neki ljudi koji su rekli ti nisi dovoljno dobra, ti se ne trudiš dovoljno kako drugi mogu, ti ne možeš izdržati dijetu i tako te stvari. A u biti uopće nisu znali pozadinsku priču, niti zašto se to sve dogodilo, niti kako. Tako da, društvene mreže jesu malo kompliciran pojam i komplicirano ih je. Ne smije biti osoba osjetljiva na komentare drugih. To je najbitnije. Znači, ne smije biti neko ko će se rasplakati ako ti neko napiše ružna si ili nešto slično. Jer se to desi, uvijek ima takvih ljudi koji liječe svoje frustracije na drugima. Kako prođeš kroz to? Ja? Kako razviješ tu otpornost na te negativne komentare? Ne, ja se s trolovima borim i onda oni sami obrišu komentar. Ozbiljno, ja se dosta njih sam natjerala da sami obrišu komentar. Ja njih ne vrijeđam, neću se nikad spuštati na taj nivo, ali jednostavno verbalno ih... Ti planiraš dalje što se svega tiče? Pa želja mi je preseliti u Zagreb, tu naći neki posao, nebitno da li je u fitnessu ili šta i jednostavno nastavi graditi ovo što do sad sam gradila. Iako, s obzirom na brojku koju možda imam, koja nije mala, nije velika, neka sredina zlatna je, nema tu puno para u Hrvatskoj. Pogotovo ako gledate YouTube. Nema tu puno love, to je više jedna strast, jedna ljubav, znači, želja da pomognem drugima i da doprem do nekih ljudi. Više nego za novcem. Novac ću sama napraviti s nekim drugim poslom. Ti baš imaš community koji je onak full aktivan, znači, kad kažeš nemaš milijun followera, ali onako, ne znam koliko ih imaš, nije ti bitno, ali to isto je dosta velika brojka. Ali onak, tvoj community baš konverzira s tobom, pričaju, komentiraju, znači stvorilo se baš nešto organski, gdje je ljudima stalo do tebe, ne? I to se dugoročno najviše isplati, tako da ono... A trudi se. Mislim, osim što imam sve to, napravila sam i Facebook grupu. Napravila sam Facebook grupu iz razloga zato što sam htjela da ti ljudi koji mene prate, da se međusobno upoznaju, da se međusobno druže, da se svi zajedno družimo, da ja ne budem tu neka sad slavna ličnost koja će tu stavljati selfije, mislim, gluposti, a sad će oni se meni diviti. Ne, nego sam htjela biti osoba koja je prizemljena i koja će uvijek ostati prizemljena. Makar jednog dana imala milijun followersa, nije bitno. Napravila sam tu jednu malu zajednicu i naravno, mislim, to je grupa samo sa ženama. Samo sa ženama, 2000 žena. Zato me nisi pozvala unutra. Ne smije, ostavljaju, mislim. Dobro.
uglavnom samo sa ženama i to je često se zna desiti da se nekima poklopi ciklus i da onda nastane kaos u toj grupi. I onda ja moram biti admin u toj grupi i onda ja moram to na fin način sve. Jednom sam ugasila grupu, skoro sam ugasila, onda sam dobila milijun poruka. Gdje je grupa? Nema grupe. Tako da je zafrknuto, mislim, super mi je to baš kao family, neki obiteljski ugođaj, ali nekad zna biti baš teško. Idemo kod drugi kako pitanje. Za šta se misliš sa djecom? Bikini fitness, isto. A možda jednog dana wellness. To mi je želja. Ti si napomenuo u početku. Oprosti. Nisam čuo o čemu. Oprosti, eto. Mislim, mozak mi radi 100 na sat, još svi ljudi. A to je još dobra stvar oko svega, znači svako od ovih tu ljudi je potpuno različit, znači totalno različit. I čak i, ne znam, sad čak smo čuli 2-3 puta da su se onak suprotna mišljenja bilo izrekli. To je super, jedino na takav način možeš napredovat, ne? Dok ovak razglavu. Kad svi misle u jednom pravcu, to su ribe, mislim. Imam ja pitanje. Hajde. Zašto ne ganjaš posao u fitnessu u Zagrebu? Pa mislim, ganjaš ja njega, ali ako ne dođe, ja želim u svakom slučaju preseliti u Zagreb. Tako da, makar privremeno ja ću naći nešto što će me održati na životu u Zagrebu, da ne moram baš spavati tamo ispod klupe. Jer sam ja to odlučila, ja sam čvrsto odlučila. Ono što si ti rekla, zakon privlačenja, tajna i to. Ja sam čvrsto odlučila, ja ću biti ovu zimu u Zagrebu, ja ću gledati snijeg kako pada u Zagrebu. I to mi je najbitnije, znači to ću ja napraviti ovako ili onako sad. Ne želim čekati sad da se otvori neko mjesto ili ne znam da me neko prihvati. Ja ću se naravno prijavljivati, prijavljujem se na poslove, u fitnessu, ne znam neki ovi junior marketing i to bla bla bla, zato jer sama se tim bavim jer vođenje stranice je marketing. Iako ja ga ne idem toliko duboko kao ti, na primjer, za MyProtein. Ali bilo šta za dobar početak i onda ćemo kasnije to unovčiti u nešto drugo. Uložiti to. I tu je još jedna dobra priča, s Borisom si povezana tako. Vi ste već, ako možeš malo o tome ispričati, to je isto lijepo vidjeti kako se to sve skupa pospajalo, ne? Što ću reći? Mislim, kako sam ja došla do Borisa, ja sam gledala na YouTube-u ove bikinice i meni se to jako svidjelo. I sad išla sam ja malo googlati hrvatski bodybuilding ili nešto. Ja nisam mogla naći informacije nikako. Ja sam jedna nekako, ne znam što sam ja kopala, i došla sam do njegovog brata i onda je meni njegov brat rekao to ćeš pitati Boris, ali Boris ti je sad zauzet, javi mu se u 12. mjesecu. Bio je tipa kraj 10. Ja sam uzela mobitel na kalendar, stavila 1.12. javit se Borisu Presečkom. I meni je 1.12. javi Mjelan, vidi, stvarno, ja sam njemu javila. I onda smo tako malo pričali i onda je on rekao isto tako da priprema bikinice, bla bla bla. Mislim, ja bih voljela da sam ja već izašla na to natjecanje, to je bilo divno i krasno. Ali eto, nisam, nadam se da hoću. Ali smatram za Borisa da je jedan super trener, da je jedna vrlo dobra osoba, pozitivna osoba u moru licemjernih, mislim. Ne želim biti toliko negativna, ali sam realna. U moru jednim, baš ima dosta ljudi koji će te iza leđa napraviti. I mislim, on vodi i tu Adria Fitness Akademiju i Titan Gym i u njegovom sam tom klubu i stvarno mislim da nisam mogla naletiti na bolju osobu. Tako. I pomaže mi s literaturom i treninzima i sve. Mislim, whole package. Ima neko pitanje još možda? Ovo je vrhunski bilo. Svaka čast. Hvala.